Assalamu alaikum, bütün dünyadaki әмі қиындашларым. Мен Сайрагүл Сауытбай, әміңләні Құрбан ет байрам білән тәбрикләймен. Әміңләнің Құрбан етлерің мүбарак болсын. Алла сіләге саламатлык, яхшылык ата қылсын. Бүгін bütün dünya Xitayға қаршы бірігіп атыды. Biz Muşu mühim paytda әміміз бірлікте бірігіп Xitayға қаршы тұрыш білән білі Xitayға қаршы тұрып атқан дөлетлерге авазыға аваз қошып маслышысымыз керек. Шының білән білі баштан ақыры күшлік тәдбірлер арқылық Xitayға қаршы тұрып келіп атқан Америка өкіметі Президент Дональд Трамп Efendim, Mike Pompeo, Marco Rubio, yana boshqami bir qator rahbarlarga shuning bilan birga Angliya, Kanada, Shvetsiya qatorliq, Avstraliya qatorliq Xitoyga qarshi birikib atgan davlatlarga olqishimizni va cheksiz hurmatimizni bildirishimiz kerak. Aşın bilen birler, muşu küreş kılış jarayonida boshqa davlatlarning Xitoy qarshi birikib atgan muşu demokrat davlatlar bilan birlar bir yo'lda Xitoyga qarshi harakat qilishiga birikib küreş qilishimiz, ularni o'g'itish yo'lida to'xtamay harakat qilishimiz kerak. Hazırki dünyada Müslüman devletlerinin sükütte turuşu insaniyetin gazibini keltirdi. Ularning akıbeti herkes yaxshi bo'lmaydi. Biz kurash qilish jarayonida o'zimizning kurash nishonimizni aniqlab olishimiz kerak. Bu bek muhim. Avtonomiya talab qilishning hech qanday ojdi yo'q. Chunki avtonomiya tuzumi allburun mağlup bo'lgan. Biz muşu kurash qilish jarayonida faqat mustaqillikni talab qilishni bizning kurashimizning nishoni qilishimiz kerak. Chunki Sharqiy Turkiston xalqi mustaqil bo'lgandilar odamdek yashash fursatiga ozodlikqa erisha oladi. Hazır bütün alan devletleri Xitayning bütün dünyaya bir çoğun tədqiq ekenligini düşünüp atıdı. Çünkü Şarkı Türkistan, tünügünkü Şarkı Türkistan, bugünkü Hong Kong, etlikki Tayvan. Məni bu Xitay Kompartiyasının bütün dünyaya bolğan razı siyaseti. Bu küreş, demokratiya bilen diktatörünün küreşi. Hazır bütün dünya, demokratiya bilen diktatörlük tüzümünün birisini tanlaş, mühim paytda tur. Keynimizde qarsak, milletimizдің tragediyası, aldığımızda Şarqiy Türkistan halkının müstakilliği. Çekinişke herkes yolu yok. Biz çokum birlikte küreş kılıp aldığa, toxtamasdan aldığa menişimiz gerek. Eğer bu küreşte Xitay Kompartiyası yengilgan bolsa, onda Xitay Kompartiyası texmo asabiyleşip, bütün alanga faşizmlik diktatörlük rejimin tüzümün amalga aşırdı. Bizning milletimizde yer yüzden taltöküs yo'q qilib etishi pek mümkün. Eğer diktatörlük tüzüm bütün dünyaya amalga oshadigan bolsa, bu insoniyat uchun nihoyatda xavflik. Shunga biz bu kurash jarayonida chuqum g'alaba qilish uchun to'xtamay kurash qilishimiz kerak. Hammamiz birikishimiz kerak.
Aşında qilgandila Sharqiy Turkiston xalqi erkinlikka erishiladi. Aşında qilgandila butun dunyo erkinlik, demokratiyalik bir yaxshi kunga erishiladi. Yer sharida cho'ng o'zgarishlar bo'lib, Xitoy Kompartiyasi, Allah bo'lgan Xitoy Kompartiyasi mag'lub bo'lgan, hujjat bo'lgan aşı bir kuni butun dunyoga yangi o'zgarishlar keladi. Yangi umr boshlanadi. Butun dunyo xalqi yaxshi demokratiyalik, yaxshi bir kunlarga erishiladi. Biz aşı kunga yetish uchun Sharqiy Turkiston xalqining mustaqilligi uchun to'xtamay kurash qilishimiz. Ammo odamlarni o'zimiz bilan birga kurash qilishga to'xtamay ovoz qo'shishga chaqirishimiz kerak. Kurashimiz to'xtamasin. Aminlarga salomatlik, omonlik tilayman. Amon bo'linglar. Allohga omonat.